Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana nyenamahoro ibaho umugisha. Imana nk'ine iteka igira ibakwe ridasanzwe kongera kukandagiza ikintu hano muri studio z'Imamba TV. Wewe ukurakurikirana Yesu aguha umugisha mwinshi. Amazina yanje nitwa Evangeliste Renovanda Isaiah. Ndakunda Yesu, ndubatse mfise umudamu umwe n'abana babiri. Hama ndagusaba ko ukanda kuri subscribe hamwe na like hamwe na share kugira ngo uzoza urabona ibiganiro bica ku Mamba TV kandi n'abagenzi bawe bandi babone ubutumwa bwiza buca ku hano ku Mamba TV. Yesu Kristo Yesu abaho umugisha cyane abaganze wewe ugiye kumwikirana Yesu aguha umugisha. Uyu mwanya nongeye kugira kuri dasanzwe kongera kuganira namwe mu ijambo ry'Imana tugiye kuvugana uyu munsi. Ni ijambo rivuga ngo ninde uhoraho yishimira. Ni iryo jambo ry'Imana tugiye kuganira wowe ukurangurikirana. Ikindi kibazo nkubajije nanje nibajije, mbega ninde uhoraho yishimira? Inyishu turaza kuyihabwa na Bibiliya, turaza kumenya ico biri tubwira. Muri kino gihe turimo hano turi, iki gihe turimo, ikinjana turimo, abantu ni benshi barubaha Imana, abantu ni benshi barakijijwe, hariho impano nyinshi, amatorero yabaye menshi, abantu barasenga, barafise impano, barakorera Imana, bararirimba, baravuga ubutumwa. Abandi bafise impano zitandukanye, abandi n'abapasteri, abandi n'abapotre, n'ababishop. Umuntu wese afise icyo Imana yamugize mu isi. Ariko iki kibazo caje kuri jewe na wewe, mbega none ninde uhoraho yishimira? Mbega ninde? N'umuntu ameze gute? N'umuntu nde Imana iri mu ijuru ivuga tujya mu nda mwishimira? Mbega n'umuntu aririmba neza? N'umuntu avuga ubutumwa neza? N'umuntu yitwa pasteur? N'umuntu yitwa mwarimu? Ninde? N'umuvugishwa? Ninde? Iki gihe turimo tugomba kumenya ninde uhoraho yishimira. Ninde uhoraho yishimira? Ninde uhoraho ari mu ijuru avuga ngo uyu muntu niwe mwana wanje nkunda, ndamukunda kandi arampimbara? Ninde? Niki kibazo umuntu agomba kwibaza. Wewe uri kurankurikirana, mbega wewe uri kurankurikirana uhoraho arakwishimira? Mbega uhoraho akwitegereje arakwishimira? Aravuga ngo uyu niwe mwana wanje nkunda, ubwo uhoraho aragushima? Mbega kugira ngo Imana igushime uba wakoze iki? Kugira ngo Imana igushime uba wagaragaraye gute? Mu kibano, aho ubaye, mu ishengero, mu kazi kawe, mu bikorwa vya misi yose. Mbega kugira ngo Imana igushime uba wakoze iki? Yesu Kristo nashime cyane. Tugiye kuvugana n'ijambo ry'Imana. Reka dusome abantu uhoraho yaravye arashima. Dusome ijambo ry'Imana, dusoma mu Itanguriro igice cya 6 ku murongo w'8. Ni ijambo ry'Imana dusoma mu Itanguriro igice cya 6 ku murongo w'8. Haravuga ngo ariko Nowawe uhoraho aramushima. Yesu ashimwe. Ni ijambo ry'Imana. Ariko Nowawe uhoraho aramushima. Kidugombe kuvuga birebere cyane uhereye hejuru ko dufise akanya gato, ariko ugomba kumenya Nowa uhoraho yamushimye mu mwanya uyuhe. Nowa uhoraho yamushimye mu gihe ikihe. Hari undi muntu Imana yashimye, n'umuntu yitwa Yobu. Ngo mwisi Satani atembera agenda, hari umuntu Imana yabwiye Satani ati mbega waravye mwisi umuntu wanje Yobu, ukuna umuntu w'Imana, uwo nawe uhoraho yaramushimye. Ariho uwundi muntu uhoraho yashimye, Imana yishimiye cyane, n'umwana wa Yesu Kristo. N'umwana wayo Yesu Kristo amaze kuvuka mu isi, yaravutse yambara umubiri, avyagwa na Mariya. Amaze kuvuka yakuze nkuko wakuze. Yesu yarakuze, araba mu runganwe, araba umwana muto, akura nkuko nawe wakuze. Ariko uyu Yesu mbega uhoraho yamuraba gute? Yamitekereza gute? Ni ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 2, dusome ku murongo wa 52. Kandi Yesu agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Yesu nashime cyane. Uyu Kristo Yesu nawe yashimwa n'Imana, yashimwa n'abantu
kuko hari ibintu yakora, hari uko yari ameze, hari uko yagenda, bituma abantu bamushima, bituma n'Imana imwishimira. Yesu Kristo nashime cyane. Wowe uri kurankurikirana ushobora kwibaza kino kibazo, mbega uhora harakwishimira? Mbega jewe kora kubwira bino bintu nyene uhora haranyishimira? Kugira ngo Imana ikwishimire, mbega woba wakoze iki? Shaka nakubwire yuko uhoraho umuntu yishimira n'umuntu amuhesha icubahiro, n'umuntu yemera ko akizwa, akemera agahinduka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Nukuvuga ngo umaze kwakira Yesu Kristo akaba muri wewe, ugomba kumenya mbega kugira ngo uhoranyishimire nokora iki? Ikintu cya mbere ugomba kumenya kugira ngo uhora kwishimire, birasaba ko umwumvira, kumvira Imana. Hari umuntu uhora yaraje arababara ko atumviye Imana. Umuntu uhora yaraje arababara ko atumviye Imana n'umwami Sawuli. Yaramwitegereje ntiyumviye Imana, kuko igihe yamubwira ati genda uhonye abamedi n'abaperesi, genda ubahonye abamedi, icyo gihe yarazigurije, kuko yagize ibintu akora, yashizeho inyungu ziwe, aravuga ati reka ndabizugurize, agira inama mu mutima, akora ibyo uhora atamubwiye gukora. Bituma Imana itamwishimira, bituma atumvira Imana, bituma agaragara nk'umuntu atumviye Imana. Umuntu rero uhora yishimira ni umuntu yumvira Imana, ni umuntu akora iby'Imana igomba. Icyo wowe uri cyose, uko woba witwa kose, kugira ngo uhora kwishimire, birasaba ko ukora iby'Imana igomba. Yesu Kristo nashime cyane. Birasaba ko ugenda nk'uko Imana igomba, birasaba ko ugira imigenderanire yawe n'Imana. Abantu benshi barifuza kugiranira imigenderanire n'abantu, kugiranira imigenderanire n'isi, bakifuza ku isi bamenya, bakifuza ko abantu bo bamenya, bakifuza ko bamenyekana mu ijwi ryabo, mbere n'ijwi ryabo bakarikorera cyane, bakagira amasiporo, bakagira amajwi meza, bakagira ibyigwa bakiga. Ariko none ndashaka kubaza, mbega uhora harakwishimira? Mbega baza ko umuntu yishimira ari inde? Ni umuntu akora iby'Imana igomba, ni umuntu afise bya byamwa byamuhemu yera, si umuntu afise ingabire, si umuntu yitwa ko yakijijwe gusa. Oya, si umuntu yitwa ko yakijijwe gusa, ahubwo ni umuntu akora iby'Imana igomba. Yesu na Kristo nashimwe. Ijambo ry'Imana rirambwira mu gitabo muri Zaburi igice cya 51 ku murongo wa 17, haravuga ngo mbega ibimazi uhoraho yishimira si imitima imenetse. Haleluya. Ibimazi uhoraho yishimira, ikimazi uhoraho yishimira, wewe kurankurikirana ni umutima umenetse. Amen. Ni umutima uciye bugufi, ni umutima witahura, ni umutima umenya ko icyaha ari icyaha, ni umutima umenya ko ati nakora iki nzuba nkoze icyaha. Hariho abantu bakora ibyiza mu maso y'abantu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntimugakorere ibyiza mu maso y'abantu ngo babashime, kubera ngo abo bameze uko baramaze guhebwa impera zabo. Kandi bene abo bantu niko bari bameze no muri bavugishwa b'Imana ba mbere, kuko bakora ibyiza mu maso y'abantu ngo abantu babashime. Wewe nkurikirana, mbega Imana ikwitegereje gushima? Mbega ikira kuraba muhira ushitse mu rugo mu buzima bwa misi yose, iyo utaje uravuye kuri eglise ukora ibikorwa bimeze gute? Yesu Kristo nashimwe. Mbega urama ivyama Imana ikwitegereje gushima? Mbega uri wenyene, uri ahantu abantu batakuzi, uri mu mahanga, ubwo Imana muri kumwe, Imana muragendana. Hari abantu binyegeza bagakora ibyaha binyegeje, ugasanga baranywa inzoga, barasambana, mugabo baje imbere y'Imana bakagaragaza ko ari abantu b'Imana, bakavuga ubutumwa bwiza, bakaririmba nk'abantu b'Imana. Mbega Imana iragushima. Imana irakeneye kukumenya ukuri wewe muri wa mwanya abantu batakubona. Irakeneye kumenya agakiza kiwawe ibwina mu mutima. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira, dusomye mu cete cyanditswe na Yakobo, dusomye mu cete cyanditswe na Yakobo, ni ijambo ry'Imana Yakobo igice cya 3 ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12.
amen. Mbega haravuga ngo mbega iriba rimwe ryodudubiza amazi arura n'ayasoza. Niko jambo ry'Imana. Nuvuga ngo iriba rimwe mbega ryodudubiza amazi arura n'ayasoza. Mbega igiti cy'umuzabibu cokwama isukoni, cokwama isukoni canke cokwama elayo. Imana dufashe cyane. Igiti cyiza cyose, igiti cyiza cyama ibyiza, n'igiti kibi cyama ibibi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igiti cyiza cyama ibyiza, n'igiti kibi cyama ibibi. Wewe uri kunkurikirana bazokumenyera kuki? Bazokumenyera ku byo wama. Nimba Imana igomba kukwishimira, umuntu Imana yishimira nuwama ibyamwa byiza, n'umuntu agaragaza Imana mu gihe abantu batamubona, mu gihe ari wenyene, abantu bakwitegereje gusa bakakubona ko ibyamwa by'Imana, bakavuga tujya muntu n'umuntu w'Imana. Si ngombwa ko wewe ubanza kubivuga, oya, si ngombwa ko ubabwira ko kijijwe. Barakeneye kubona ko ujya muntu ari umuntu w'Imana, barakeneye kubona mu mvugo zawe ko uri umuntu w'Imana. Yesu uhoraho yishimira Nowa, aramwishimira mu gihe abantu bariko barakora ibyaha, mu gihe abantu bariko barasambana, mu gihe abantu bariko barasenga ibigirwamana, mu gihe abantu bakora ibintu bibi imbere y'Imana ikababara. Ariko Nowa we uhoraho aramushima, aravuga ati niwe muntu wanje. Ati Nowa aramushima. Bituma Imana itanga proje kuri Nowa, nambye ati Nowa genda ubanza ubwato kuko ngomba guhonya abantu. Mbega we uhora arakwishima. Hari ukuntu ugaragara. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ni ijambo ry'Imana rero ko turasangira uyu munsi. Numva nugakuriza hano. Yesu Kristo abaho umugisha cyane kandi abahezagire. Wewe uhora kwishimira, wewe wishimirwa n'Imana, uri umuhigwe, warahiriwe cyane, ni uwo muntu uhora yishimira. Yesu Kristo rero abahezagire, mwarahezagiwe. Ni ijambo ry'Imana. Murakoze.